جهرم پاراستنا مدیا دم باش گودارین هیجا جه برنامه اریا حقیقتی امجاری کدن بخلک کینو به هفرانه جبوی کو ام بکار بن مجارین یکو برزه ده به هفدور بن ارخینن میوانی می خلک آوی جاری حوال نومان چیا آمده حوال نومان هم خیر هاتنه سپاسا حوال نومان امی جاری دخلک برنامه خود لسر تگین اسیمیلاسیون سکنه تگین اسیمیلاسیون ریبرتی ده پارازنامه خوی پنج ده دگردست بری کو ام در واسی مجارا خو ببین ام تخوازن هگر وکو نارینه کی دست بکی هون بدن دیار کرن هبه گوتنه کی وی دست بکی هبه کرم کن دست بکی همو گودروانا سلاو دکن و برای رادی اوه همو حوالین فدایین قلان آپو قد تونلان دا لهمبری دولت داگکر قرکر شر رومت دمشینن بحرمتی و حسکرین سلاو دکن هر هو او حوالی دزیندنا دا دمینن که گلک جوان حوالا ام به هفر امانه هفدو ناس دکن سلاو حسکرین خوش بناوان دشینم ev haval û gelenperî berxwedanvanên çiya bajar û zindanan şer li hemberî polîtikên asîmilasyon qirkirinê dimeşînin ji ber ku asîmilasyon ne pejrandine û xwedî li nasname û hebûna xwe derketine xwedî xwe û welatê xwe derketine tev li refên berxwedanê bûne berî pênasa asîmilasyonê min dixwest vana bêjim ku desthilatdarî bi polîtikayê xwe yên asîmilasyonê tenê du roya datine pêşiya mirovahiyê pêşiya kesetê pêşiya însana yan tê nav çanda serdest da behelî bibê aydê wan ji keseta xwe ji nasnama xwe ji xwebûna xwe dûr kevî yan jî tê rêya duyemîn hilbijêrî ew rêya duyemîn jî kesetek şoreşger û tekoşer dixwaze tê tevlî refên rizgariyê bibî bi kesetek şoreşger tekoşina rizgarî bidî meşandin hemû hevalên berxwedêr vê rêya duyemî hilbijartine û bi berxwedana xwe bi tekoşîna xwe vê polîtikaya asîmilasyona dewletên qirker û dagirkerê li ser Kurdistayê din meşandin em dikarin roja be îro em dikarî bêjin vala derxistine bi vê berxwedanê bi vîya dixwazin pênasa asîmilasyonê bikin asîmilasyon çi ye çinîne gelek kes pênasa asîmilasyonê dike ama ya esasî gu em di parêzamê rebeta digirin dest çalakî û têkiliya yekalî ku di civakên şaristanî desthilatdarî û sermedar da li hemberî yan jî li ser komên yên dijî xwe ya jî komên bindest ji bo wan bikin kole pêkanîna polîtîkayên tunekirinê helandinê ne yani wan kesên civakên ku bindestin dixwazin wana bikin dûvikên xwe bikin xizmetçiyê xwe û li ser wan her rê û rêbaz cûre bikar bînin ku dikaribin wana bi temamî ji nasnama xwe dûr bikin li Kurdistanê ev taybetî polîtikên asîmilasyonê dîrokeke wî jî heye ev pênasa bike di sala 1925 bi qanûna şak îslahatê em dibêjin dest pê dike bi qanûna mecbûrî îskan berdewam dike anî qanûna koçberiya îcbarî di roja me îro jî bi rêbazên şerên taybet hê jî ev polîtîkayê ku dixwazin Kurdan tune bikin her wiha ji çanda wan ji nasnama wan dûr bixin bihelîn nava çîna serdesta bihelîn van polîtikaya didin meşandin ev polîtikekê dîrokî ye ya dewletê ye armanca vana jî çi bû esas yek jî dema netew dewlet hatin avakirin netew dewlet li ser hîmê yek netewî hatin avakirin ew netewên cuda çandên cuda gudnava wan netewa da cî digirtin xwestin bi vê polîtikayên asîmilasyonê wana di nava netewa serdest da bihelînin tune bikin yek netew ava bikin polîtikaya wan esas di wê demê li ser vî esasî hate pêşxistin asîmilasyon li milê psikolojîk û sosyolojîk da jî pênasî wê têne kirin ji we re jî dibêjin asîmilasyona psikolojîk û asîmilasyona sosyolojîk asîmilasyona psikolojîk da kesayet xud bin zextê da hîs dike dayîma zextekî ser xwe hîs dike milê derûnî da milê psikolojîk da an jî li ser wî zextek tê dayîn wisa hîsekî vê rengî de çêkirin
de asimilasyona sosyolojik de jî bikarana zextê bikaranîn burada çand û nasnama komên cuda di nav çanda serdest da helandin û tunekirin tê pêşxistin. Di milê sosyolojik de jî asimilasyon wisa rolekî bi vê rengî dileyze. Fakat destpêk ji bo hem pênase û hem dîroka bu asimilasyonê çawa di Kurdistanê wisa wek rêbazek wek polîtikayek esasî hatiye destpêkirin me dikare wana bêje. Heval nûmanes dixwazim vê pirs bikim te jînek bal kişand ser bandorên yê asimilasyonê yê di aliyê hem wekû aliyê psikolojîk tên cî aliyê wê yê sosyolojîk de anî ser ziman tevî rêbertî di evê yanî paraznama xwe de pênaseya wê pênaseya vê dike yanî dibe yani pênasekî ji bo her kategoriya dike mesela dibe yani ferdekî çawa asimilasyon ferdekî çawa komekî çawa civakekî çawa bi xwe re dida avakirin tevî rastiyekî civakiya ku li ber çavê me heye em vê bi rastiya evê pênase dikin rastiya Kurdên spî pênase dikin tevî nimûna wê ya ku tê jiyankirin heye ji bo wê jî ez dixwazim vê pirs bikim yanî di encamê asimilasyonê de rastiya kom ferd û civakekî çawa derdike bi ortê. Êvego armanca asimilasyonê ji bûna desthilatdariya xwe metîngariya xwe mesrefa herî kim xizmetçî peyda kirine kole peyda kirine. Kurdistanê ve çawa mesela bêjin heta salên 1938 qetliyama Dêrsimê polîtîkayên dihîz de bi awayê fîzîkî tunekirînê qirkirinekî meriyetî dabû. Piştî salên 1938 îdî bi rêbazên asimilasyonê di nava civaka Kurda di milê siyasî da, di milê aborî da, di milê civakî da, di milê çandî da bi her awayî xwestin Kurda tune bikin. Navê Kurda te qedexe kirin, hebûna Kurda xwe tune bû îdî Kurd bi navê Kurda netewek tune, miletek tune, çandek civakek tune. Vî rengî hate ew kirin, zimanê Kurda bû zimanê qedexe, mafê bi karanê nehate dayîn. Cilû bergên Kurda hate qedexe kirin. Yani bi tamamî di civakê de li ser esasê ji Kurdîtî dûrxistin, li ser esasê ku di nava çanda civaka Tirk da were helandin polîtikekî bi vî rengî dalmeşandin. Ev bingeha xwe me got ji qanûnê şerq îslahatê dige 1925 heman rêbaz dewleta Sûrî jî bikaranî. Salên 1960 da ew berpirserê îstihbarata wana ya herêma Cizîrê ew jî raporekî derbarê Kurdên Rojava da dide hikûmeta xwe ku kîjan polîtika bikarbînin ku ew van Kurdê biderê dikaribin nava civaka Arab da bihelînin. Aynı taktikê ku dewleta Türk bikaranî heman rêbaz dewleta Sûrî jî bikaranî. Aynı zamanda devleta İran jî. Devleta Arab, devleta Fars, devleta Türk bi hevkariya hevdû bi polîtikayên ku ji hevdû jê sûd digirin û parvekirinê re armanca wan çi bû ku Kurda bi nav xwe da bihelînin. Ji bo xwe çima ku çünkü Kurdistan hatibû çar perçe kirin, nava her çar welata da hatibû dabeş kirin, hêvan welata jî ji bûna ku dikaribin van Kurda nava çanda xwe da bihelîn tune bikin, pêwîstî bi hevkariyê dîtin. Di mijara asimilasyona da jî bi hevdû re çi bêjim hevkariyekî polîtikekî bi vî rengî didan meşandin. Ya komê ku têne asimile kirin di virda ew nasamana bi xwe hêza wana berxwedan tê şikandin. Çünkü wextê bi hêza wana berxwedanê hate şikandin biçare bi hêsanî di nava Çîna serdest da dikarin werin bikaranîn. Yani dikarin wan bikin xizmetçiyê xwe û ji bo bibin xizmetçiyê xwe herî kêrhatî bir hêsanî têne bikaranîn. Çünkü îdî hêza ku dikare berxwedanê nîşan bide pêva nemaye. Taqeta wî ketiye. Çi re pêşiya wî dimîne ew ê nava ew kêda ji bûna ku dikaribe jiyana xwe berdewam bike ew ê nava Çîna serdest da bihele. Yani hemû rêgez di birda jî derbasdar e. Ger tu bixwazî jiyan bikî û hebûna xwe biparêzî lazim e tu nav nasnama ku deş nasnama Kurdî berdî nava nasnama Çîna serdest da Arab da Fars da Türk da bihelî. Ew dem ji te re hebûna te tê qebûl kirin ama hebûna te fîzîkî tê qebûl kirin.
تیت وک فیزیکی ته جیان بکیم اما دواره چاندی دا دواره ناسنامه خواه نتوی دا تمامی تش عایده خود دورد کوی خوابونتی دقده دیدی بی عایده کسی کدن عایده جواک کدن جبهوی دما گوور دا مرف صاحب بگیر دست سرگاتی و کولکتیو بیناست که اویا جبونوی به پیوجانا بکارتینن فانکسیونا بینگهینا کولکتیو تی اسیمیلاسیون کرده و سدی ست دشبه افندی خواه جبو گبه و بشبه افندی خوشی آنج بشبه نتوا سردست چینا سردستی دکره نما پیشبازیه کی هر رنگی خدا دگوهرتن هر جوره خدا دچکرم زمان خواه چاند خواه شواز جیان خواه تمامی لگور افندی خواه لگور چینا سردست دخوازه آراسته بکه سرراست بکه و خوبان بده قبول کرن Peki evvel man mesela smutli rojame irode yani bir rastiye mesela Roberti de beje de bir ferdi ko rasti xıyanet etti edi zaten bu an ferdanan civak te abakre sad bir ferdi ko nasnama ko inkar kiri ve ko kesayet xain esas bina sadike kol dijberi hamu berjwandiye gali xwa تپیک آنی تابی نمونه یاویل یعنی انجام پولیتیکایی دستلاتداری کو هاتن مشاندن مثلا تنمونه وی یه پراتیکی کل باکور کردستانی روشلات کردستانی کو هاتی جیان کرن لباشور کردستانی کو نمونه وی تی جیان کرن تابی براسیجی پولیتیکایی کی ev لسر کرداتی مشاندن یعنی پولیتیکایی کی کو کسایت کرد به تیبت دمجارة اسیمیلاسیونی ده به هدف پولیتیکایی که تیم شاندن جبوی وجی یعنی وکو کسایتا خیانتکار مثلا بینا سبکن و اساس دجمن کردی کود خوازه آوا بکی کردی کو بویه دوبکیوی و تشتی کو هدف دکلی سرگلی کرد بیک بینه نبخوا بیکتینه بریاوان بیکتینه جبوی وجی مثلا بیجن ام خطا ایش birlikçi یا کرد مثلا ریبرتی دویجه کردیسپی یکول دجبری سرکفتنا دوزا کرده مثلا ام بینا چاوا دکارن سموتا روجامه ایروده بینا سبکنش خو آریه وی دیروکی هی یعنی آریه وی دیروکی پر برفره مثلا جه انکیدو دم دکارن دست بیبکن که راستی جه مثلا با اواکی میتولوژیکی پر خوش اوی وی تیوه کرن یعنی الهمبری کسایتا برخودیر یا کرد کسایتا انکیدو چواتی بکار آنی روجامه ایرو جعینی پولیتیکا لسر کرتی مشاندن از بیجیم وان مجارانه وسا برفرتر بکار بگره دست بکار به شیروه بکه از بیجیم یعنی وان آلیا ده باش ده به مرف gerek ihanet o asimilasyonu tamamen navahuda negre dest. بله. Çünkü ihanet hem tegine ka cudaya. بله. O hem jiteni tamamı encam o asimilasyonu merf بله. بگره دست اولی بلند کم بینه. بله. مینا کاویجی روزا میره بارزانی. اخلاقا مالباتا بارزانیه. بله. بارزانی بدوی خواه و کرد خو پیناسد کن. بله. بجیانا خواه خوسا ده ifade کردن دیار کردن. همان دم دا سر بشکی کردستانی و کرده بریه کی. دیتنو تی سر ارکه کاری کسا دمشاندم. اما اخلاق تجربه کردستان یا هری مزن دکه روزا میره بارزانیه. امتکاری بیش بازاری بیا عرب خو جداش کردیتی بردای نواد چند عرب دهاتی حالاندن آن نواد چند ترکادا تمامیت حالانده امریکا رو سابجن. اما امتکاری میاد سیدی سد بیچه که بارزانی به دولت ترکیه خطا اخلاقا پلیتیکا دامشان. یک بی ملی اخلاق امسا بگرنده است. تابع اسیمیلاسیون داوته انسانی که خابونا خود دور بکویم. جهاز خواه پارستی دور بکویم. جبونا گل دیجی جواکا خو وره بکار آنیم جبول دیجی جواکا خواه خدمت افندی خو بکه آوانا هین بهتر به حسانی تنب کارن مینا کیوی سیاست ما ترکیه دا تن دیتن بکی نابیان حوجت کن حوجانه که میبینیش بیش اما مینا که کارن ساد دنوا بیشن یک اورخان میرولو یک محمد متینر آوانا و کرد بینن اما سیاست دا تکوشین دا به تمامیم جبول همبری نتوا خواه وانا تو نبکن دیسا گلک هنرمند هنه ترکیه دا به حسلی خو کردن اما جبود نبا سیستم دولت دا شورا جیه کی بگن
نباید جوکا فرمی داشت خود جیکی بگیرم جناسلام خود روون مثلا ریبرتی به چاپ بناسد که دیگه اگر تو دش کردیتی خو بردی دش جناسلام خو بردی تدیکاری نباید دولت دا بیست رو کمارجی هر دریش طرف بکریه هر امکان لپیشات هیه اما گوت جناسلام خدا اصرار دکی چند خوا گریدایی چقدر خودی قابلیت بی چقدر خودی یتنک بی چقدر زانا بیجی ریش طرف دینه گرتن ناهلن درفت لپیشات وره بکرن حتی تنه اولانا ده بیکارد بینی ده برچیبونه تربیه دکن ده بمرنه تهدید دکن ده بتنکرنه تهدید دکن یعنی وان ری بازا خوازن یا ده تسلیمی وان ببی جبنا قلت تكاربي نبا سيستم دا جيان بكي داش كل تخبر تسليمي ما ببي انا جيت ريكي جدا ترجيح بكي çünkü جدا رل بشتا ناهلن يا تبحلي يا يجتر همبري وي بوليتيكا اسيماسيون تكوشيم دي مشاندم يا يجي كاساتك تكوشات خواسه كاساتك بجن ويرك كاساتك بريخسنكري كاساتك قلت تكاربه بشروجه كي اواب كم ودي فكر و بوليتيكو برنامه كاساتك بيرنج خواسه يا همبري وان تكاربي بر فكر زبون همبري وان تكاربي بر خبدي لازم بكاساتك الشورش كريم تتجاوه خدام دكاري بدي أباكر يا بيشي بردا چاب رأي باز تدبن بزورة فيزيكية بربچاف تتخوازن بترسين لما بتترسان دن إيدي ت نكاري سري راكي إيدي ت نكاري الهمبري وان برخو بدين تي تسليمي وان تبي دوفكي وان تبي ماشاي وان يجي ماشا دم بجن بخوازن بتاش چی کاری بکن دیویا بکی روزا میاد سیاست ترکیه داشی سیاست شامی داشی یا ایران داشی کسات بگیرنگی هنه به اصلی خو کردن هری و خایتی هری مزنه اوت گفتن کی کرده به جبو کوی مینار دید نهاری قومی خود بیش جبو کوی işte asimilasyon kesayeta tine tike nehari qawmi xwe ev rebaza duyemên jî birçîbûn û te bêkarî ribir dilin yek te tehdît dikin bi kuştinê fizîkî tehdît dikin ya neka jî vê rebazê te birçîbûn û bêkarî ribir dihêlin ku dîdî mecbûrî wan bibî te dixwazin mecbûrî çîna serbest bibî ku bi vê rebazê til gor wan tev bike yani evan rebaza devlet wek polîtikayekî bi zanebûn li dijî gel Kurdan bejin hatta roja meyru bi karaniya nihajî me goya bi rebazê şerê taybet gelek cureyên cuda dixin devrê ew jî gelenperî kîjan rebazin niha birên teknîk û telekomûnikasyonê bi wan rêya ve bi gelek bernameyên taybet erê civak li gor çandê cuda li gor çanda kapitalizmê bikarin bêjin ya çanda kapitalizma serdest dixwazin civakê ji çanda xwe dûr bikin devir da çi dikeve devrê disa polîtikaya gu em jê re dibêjin yan nerve berê bi hişkî bi zorê bi evkê ev dikirin devir da sa polîtikaya nerm dixin devrê polîtikaya wan heş me got heta sî û heşta bû piştî wî çawa kirin li hemû Bakurê Kurdistanê li her derê mekteba vekirin dibistanê bi zimanê Tirkî vekirin ew ji bûna dayîk û bavên emir ev mektebê şeva vekirin mektebê ku zarok biçin lê bimin yatlı okul jê dibêjin wan mekteba vekirin evan mekteba hemû kirin zemîna ku kesekên Kurd zarokên Kurd civaka Kurd ji bo asîmîne bikin wan bihelîn zemînekî vî rengî polîtikeka nêr em bijin qetliyama spî jî vere qetliyama spî tê gotin bi vê rêbazê xwestin vê evkê polîtikaya xwe di nava civakê de hem kûrtir bikin hem jî berfirehtir bikin kurtasî vê rengî bîne ziman hevan numan te di nava axaftinê xwe de jûsa anî ser ziman em dixwazin vê wisa baştir bikaribin bigirin dest yani elîta serdest ji bo ku bikaribe bênasnamebûyînê li ser civakê ferz bikin yani serî li du çekên sereke dide mesela meriv van çeka çawa dikare bigire dest çawa dikare şîrove bike ez bêjim yani hinekî li ser vê rawestin baş dibe
راست ما دەستپێکێ دەما ئەو هەواڵێن بەرخودێرên چیا باژار و زیندانە me pênasa kir me got vana rêya duyemîn hilbijartine û li hemberî asîmîlasyonê xeta tekoşînê pejirandine tevlî berxwedanê bûne elîta serdestî vê polîtikayê ji bo xwe bi kar tîne yani dema ku em destpêkê rê wî bêjin rêya yekemîn ji bo elîta serdest ew e ku sazî dibe kes dibe kom dibe vana di nava xwe da nava civaka dewleta netewiya serdesta asîmlev bin û wan bihelînin tune bike nava civaka serdesta an netewa serdesta tevlî xwe bike wan asîmlev bike wan bihelîne biqedîne îdî ji xwebûna xwe dûr bikevin yek vê rê pejran ji xwe îdî çawa bi awayê çandî hişmendî tune dibe naslama wî îdî ji aidiyetê xwe derdikeve ji xwebûna xwe derdikeve derbasî nav civaka serdest an netewa serdest dibe yek vêne pêşînin rêya duyemîn de tê pêşiya wan ew rêya duyemîn jî ji bûna parastina çanda xwe ji bo parastina naslama xwe ji bo parastina hebûna xwe tekoşîn meşan dibe an jî rêxistina vakirine û wê rêxistinê xistina tevgerê xebatên em bêjin belavkirina çand û hebûnê nasnamê nava gel da avakirine ev rêbaz tê bikarin yani derveyê wan her du rê ji te rêkî din nahêlin ya tê teslîm bibî ya tê berxwe bidî dema ku tu berxwe dijî vêya da tê berxwe dijî tê werî kuştin tê werî tunekirin tê werî îmhakirin ama yê ku tu vêya da ısrar bi yani bi jiyana xwe bi tekoşîna xwe û bi tevlîbûna xwe hebûnekî di nava kirin ew jî mînakê wî rojeyê Roma da guhem bi tekoşîna xwe bi tekoşîna pekekê bi saya qehremanê şehîd em bi şehadeta wan jiyan çand naslame hat ava kirin ku îro hatiye mîstogerkirin hebûna Kurd îro hatiye mîstogerkirin bi virengî heval nû me navsxwazim vê mijarê pirs kim mekanîzmayên elîta serwer asîmlekirina civakê di bikar tîne çi ne asîmlasyon li ser kîjan civakan tê bikar anîn ez dibêjim hinekî merev li ser vê raweste baş dibe çünkü rêbertî paraznama xwe de dibêjî yani wekû etnîkên bindest civakên bindest ji dervê wê jî mesela yani evekî yani nav sistemên dewlet û desthilatdarî de pir berfire evekî asîmlasyonekî tê meşandin mesela gelek cara ji ber ku ema ku gelê Kurd bi rastî pir rastî xwarkirin û rastî asîmlasyon rastî pir polîtikayên xirabî faşîzmê hatin ji bo wê jî yani gelek cara em di mihwerê xwe de dest digirin wekû ku tenê li beramberî me wekû civak asîmlasyon tê bikar anîn tabii em ê beşê Kurd jî bigirin dest bi taybet li ser vî beşî jî bisekinin ama ez dibim mesela li dervî nasnama Kurd yê ku di nava dewletê jî nasnamên cuda jî rastî asîmlasyonê tên em vê çawa dikarin bigirin dest çawa dikarin şîrove bikin dîrokê de mesela نمونه وی چاوا هاتنه جیان کرن از بیجم وان آلیا جی مرد کاربه شیروه بکه چونکی دیروکا کومارا ترکیه دیان جی دیروکا دولتا ترک ده هگر کو انبالا خو بدنه بلکه یک قربانی وی سیستمی یه هری داوی کردن اما مثلا لدر وی ویجی بلکه هنگ مجرد اوی قرقرنه جی ده بگرندست ده مجارن قرقرن ده بگرندست ama li dervî wê jî mesela gelek çand asîmle bûne yani di hundirê Tirkiyeyê de ez dibêjim van çandana van civaka meriv çawa dikare bigire dest mesela di dîroka nû ya rojameyê îro dijî li ser civakên dervî Kurda evekî polîtikayekî asîmlekirinê tê meşandin ez dibêjim vana meriv çawa dikare şîrove bike çawa dikare bigire dest hûn bikaribin hinekî di vî alî de narên bidin baş dibe yani ev di nav sistema modernite kapitalista gelek çandên cuda bê hejmar
مینا کی به رنگی هنه پلیتیکا که گردونی مدت کپیتالیست نه دخوازه هر درجه خو بلا بگه و بدار روشاندن بگمان هم بری ویجی تکوشینا مدت دموکراتیک دبر بابرن دمشاندن اما اش بگم مجار تبع اسیمیلاسیون دست بکدا نتوا دولت ده شمرو نتو دولت یک جنگی مدت کپیتالیستی هری بنگهینه yani netev devlet biz her çıkas mesela esası netev ki hatıba ava kırıcı ne ve mani egud nava ve devlet de buna destelatlar ve netevi begişti temsil dikin temsil de netevi tavayı dikin de nava ve netevi serdest acı Çin'deki de serdest jiber bijim demago politika asimilasyonu da meşandın tene bejin lidiji gelen bendest komen etnikin juda nada meşandın esas evin jibuna wana nav Çinas nava netava serdesta bahalin esas evin ama hemen demedam leser Çin'e bendestçi de meşandın minak çava Çin'e bendest bejin mesela ser ketkaru karkera avana debego ferdin netava serdest beji ferdin netava bu khodi devlet ferdi ve netevi beji ama avanajı bu asimilasyona rubrud binin asimilasyona ki belki çandi nimbe asimilasyona ki belki anlasname nimbe ama vana heza vana gobre xistin kirine heza vana ben bejin xwa parastine jdesiyon te girtin vakti heza ki go xunaka gobre xistin bike heza ki go nikar be xwa بپارێزێ ئاژی هێویە ویە سەرکەفتنێ ji destî û hatibe girtin hêviyê wî got ew ê tekoşîn bikim encamekî serkeftî dest bixim nadibe nema be ew kes ew civak ew çî hatiye asîmlekirin hema demê de nava Çîna elît da ase nava netewî elît da ya serdest da jî kom hene baweriyên cuda hene çandên cuda hene çava çand ligor hereme çand wan hene her hereme ki çand ki wiye şevaze ki wiye ama avara hamud nava yek çandikta de hanandı qalibek de çekirin nava yek qalibek de begişti dene çekirin dene halandım hem dikarij bu rojava bejin taybetmendi Halebi ve Şam'ı ve kevdune an latqiye ya je bejin rojava da der'a Halep, Kamışlu, Hamus, vekevdu çandevan, örf ve adetevan, yahdu cüdane. Ama desratları, hamiya lego ev Çin'a bir serdest, Çin'a bir desratlar, lego berjevendiye ve Çin'i wanamdık. Sunni be, tuhazda herkesi bir Sunni. Alevi be, lego rivi nezdi be. Lego çanda xun nezdi be. Jiber tenek وقتی میگو اسیمیلاسیون امی etniki نگردست etniki جناب دا اما بجن ملی باور دا علوی سنی شیعه مثلا نوا کدا جی جدات یعنی آنجا بجن Hristiyan نوا Hristiyan جی بشن جدا هنه جدو جدا باوری هنه هر وها لگور هرما تایبتمندی هرما چاندی هرما هنه لکردستان کار بجن چاندا میا بوتانه و یا سرحدی وکف دیه چاندا سرحدی و یا چاندا بجن کوبانی وکف دیه جبدو جدا نه یه وقتی تی بجن برای همو بر وقت چاندا کی یک ریباس یک شواس یه شغلت تقصد تهریمه کی بحدینی شبویش تری نه الیتا سردست همان دمی دا فرد نتوا خداشی اسیمیلاسیونه کی به ریبازی کار پیش بخوام اول من yani van مجرانه و وسا آنین سرزمان به تیبت نزیکاتین اوی نزیکاتین کو مثلا بیرین کیجان بشین جواکی de asimilasyon edildi ben hede. Tabii merv yani tane utsa be etnik nikare elbeke nikare bigretes de hamu aliyen لسر حمو آليا جواكي تابي دما كنت دبي نتو دولة ريبرتي دبي جي يعني دبي شتچينا سردس تاني هبونا خواه هبون دبينه ويدن اجي همود خزمتا هبونا ويدنش خوانا جي وكب كيب نتو بينا سدكه مثلا بيجن كرد
دناف دولة تركيا ده كم نتون لدربي وي قالك نتوي ده هنا لهندري تركيا ده وكي كم نتون مثلا بيجن يكو قربانا في ذهنية تابينا جواكا كورتانية مثلا يعني يكو خودي چاند إن هري كرنار دناوا في سيستم ده يا هاتنا حلاندن گرکو به پولیتیکاین اسیمیلاسیونی مثلا بیجن یعنی گهری بازا اسیمیلاسیونی گهری بازا قرقرنی دکه دوره دی جبوی وجی یعنی مرف به ویرنگی دکاره بگرده است مثلا بیجن یکو دو قربانه وی سیستمی هگر تو عالیه وی دیروکی ببینی یکو هری خودی چاندا کفناره مثلا بیجن د جواکا اویده جواکا ترک ده ریبرتی yani devleta Türkiye'de yeko seride de bak kurban sarı berti minake ev dedi minake Türkmena dedi yani rojame irode çanda Türkmen de nafs sistema devleti de halyay yani tu eve kivi tu gringiye kivi tehebune kivi diyar usa berbçab nemaya romi koke eve koke civaka Türk yeko temsil dike Türkmentiye mesela Rayberti de beje legal kurda çava ko kurd mesela bejin koçer kokin legal araba çava bedevi koke legal Türkmen aji legal Türkaji Türkmen vaki kok digredas ama tu bala khobetiye dina sistema devleti de yeko koka civake temsil dikin çanda civake temsil dikin avana hatine hedef girtin دروجة مي إيرو دجي مثلا دمك وأنبالا خوددني يعني تاني جواكا كرد ناي هدف قرتن جواكا كرد تابي سركتي هدف قرتن أما مثلا بيجن دربي ويجي قالك تفقرين ديمقراطي كان قالك جواكين يعني تشبركي ديمقراطي كري مثلا فاناجي برتين هدف قرتن وراسيجي إيوكي يعني لسربان جواكا قتل عامك يجي خاطية مشاندن جبوي ويجي يعني مرف بيشي وازي دكاره بكه بيناسه بكه ام دخوازن در بس برساخوي دريزي دبن هذا النومان مثلا ريبرتي دبيجي لروجلات تنافين قال لي كرد قربانية هري مزنية اسيميلاسيونية ام في نزيكاتية چواد كارن بگرندس چواد كارن شيرو بكن راستید روزامی ایروده اسیمیلاسیونی کی چاوا لسرگلی کرد یعنی هم دمی در واسپویجی مرد کار بگردست روزامی ایروده جی مرد کار بگردست از بیشتر وی مجاری مرد بکار بوسا بگردست پاشته به ام 15 سبات 1925 پرووکاسیون گل همبر شیخ سایت هاتی دست بکرین جبونا گلی کرد ام دبیجی که روزا دست بکم اسیمیلاسیون و قرقرنا گلی کرده مثلا بیناسات کن مثلا دگرن دست عالیه دیروکی ام جوری مثلا دگرن دست و بردام کن تین روزا میرو او دیروک پشتی شهر جهان دویمینه شهر جهان یکمینه دو روزاتا نوین دام نتو دولت سيردا فرنسا انجليز و ايطاليا لغور برجمندين نتو دولتا نشكرن دولتا تركيا كومارا تركيا لسر هيمن امبراطوريا عثمانية وك دولتا قاتية برخصن كرن و آبا كرن دسان بجن سوري دبن حماية فرنسا دا وك دولتا قاتية برخصن كرن عراق دسا وسا ایران هبونا خب پرستیه کردستان جی نوابان هر چهار دولت دا حتی پارچه کرن و پارده کرن جبهی قربانی هری مزن کردن گل ارمن قتلیم را درباس بون گل یهودی قتلیم را درباس بون کرد قتلیم را درباس بون راسته نیما ولات وان مثلا نهات پرچه کرن ناوی وان هبون وان نهات ای کار کرن ندیتی و نادا دیتن Türk gotuna bana ne kurdun? Türkiye çiyayı ne? Yani bu hebun kurt tüne. Ve bu kurtune. Bana Türkiye çiyayı ne? Jibe ku Türkiye çiyayı ne? Zamanı var hep cüdayı. Lisser berfe meşyane. Nigeya pel berfe kiriye. Gote qart kurt. Jibuna ve juvana gotuna kurt. Arap gotuna bana braye me Arabın. Fars gotuna şu bana Farsın.
Yani her neteva serdest nave kurda bile kabul nekiriyor. Devce berde hebun ama nave wan bile kabul nekiriyor. Yani vek hebun tu kurda tünebun. Tüne atmın hasbandı. De bejin de hef beymanın navletevi da guatbu çekirinci. Ya her davi gullozane kursat ya perçekirim. Nave kurdu kursat ya derbas nakin. Beri vi hatta go bejin devleta Türkiye nate arasta kirin, nate saz kirin. Dehinek hevditen de Kürt deyip karın nave kurdat de kaptandın. Tu konferansa Paris'te Kürt dene kirin. De vek sevrt penasat kirin. Havatna sevrda jibu kurda herimek de penasat kirin. De bilep kirin. Ne ama dama go bejin idi şekli davete da sinore davete xes kirin. İdi nave kurda de belgean da qeytnak. Hatta beri 1925 meclisa gol Türkiye hatı avakarın nave ve meclisi cihaz bizim meclisa Kurdu Türkiye. Teniya Türkiye bırakın. Atatürk bu kadar damat gol meclisa da akbaş bu Kurdistan'ı muhtariyet be peşniyat ke. Yani rojeme de khasari peşniyat ke. Ama ev diro ka gol bizim bazı sabat 1925 roja despeka karkırın ve asimilasyona Kurdaya. Usa evet jber parça kırna kurda o jber inkar kırna kurda vek hebun tüne buna yusan bejin hatiye ukrin kabul kirin jber bejin kurbani her imazın en rojatan abin kurdun belki Davida vermeyecek ama hayat derketna PKK'ji hayat tekoşuna PKK'ji ev her gün şu bu kurda berbetüne bu ne var? Gav berbetüne bu ne var? Yani ben de geliya Davida PKK'da savet ve hebuni ve rastiye ve rastiye derhas carek adın şinkir derhas serdika diroke o hebuna ve misogerkir. Ya bu kurtasime fikir ki je despeka sala 1925 bazı sabat hatta rojamaya irom devlet ve politika damışandı. Kinga PKK serdika diroke da usa hebuna kurda da kabul kirim. Sale nokti da idi devleta Türkiye go em hebuna realite kurda kabul kirim. Ve penase realite rastya kurda em kabul kirim. Ama şibuna uji gave ki ne abetin. Tane hebun da hata kabul kirim. Rojamaya da tabi nikaşe gutine kirim. İdi ve bevate kirim. İdi hebuna kurda nikaş kirim. Kurd henetine ve nikaş kirim. Evi hatta bevate kirim. Düşmeni her imazı diye inkar nake. Ne kadar inkar bike? Çünkü rastaya ki atiye ditti. Ol hole. Çünkü politikayı var bederketna PKK vala derket bederketna PKK müdahale ediyor peşi liyatebirin bu politikayı var push. Jeoji politikayı xiro rebazı juda dedin meşandı. Rebazın juda çiğ jiviera dibejin hezaner Hezaner tek başına çandayı. Çand xubelag dike. İro Rojavay Kurdistan'ı hatta azadiya jin berxudana yepeji jibu rojata nabin o jibu cihanı biye minakek. Felsefe me paradigmaya azadiya jin ve çandaki iro bandor dikerser her derece cihanı. Ama dışberi vici çanda modernite kapitalist şey. İşte ev çanda modernite kapitalist şey jibu bu cihanı belabeke ne netevin gule dijivine ne vada kok bedar roşandın evci tek oşinde meşandın. İşte şereki çanda emciler bizim hezaner. Bever rebazi idi çand nav çandın cidda tel halandın. Xwazı bir halandın. Yani çand xwazı xubdan belab kirin. De diyor ki da gelek mina kene mesela de ben çanda sedemi helveşena Rus real sosyalizmi ziber bandora çanda kapitalizmi da kadın bandora var ziberi var helveşena mina kısa ev tene dayın tene gotem rojam ödes ev esası çand jibuna bu çandın juda taybati çanda modeta kapitalist jibu çandın juda nava çanda xuda bahaline her rebazi devk Rojame de buraya modayı, buraya sinemayı, buraya televizyonu, diziye,
insana dixwaze li gor xwe teşe bike li cilû bergê wan li rabûn rûşandina wan bi zimanê wan bi axaftina wan kesayetekî li gor xwe şeklekî gor xwe bi vê rê dixwaze nava civakê de bide rûşandin bide belav kir. Ev jî aslında perçeyekî polîtikaya asîmilasyonê. Rojname de vêya wek şerê taybet pênase dikin, em wisa birav dikin, ama esasê xwe de ji bo têxe bin xizmeta netawa serdest ani modernite serdest ne modernite kapitalist. Ji bo têxe bin xizmeta wî var rêbaz da bi kar tîne. Ên hemberî gelê Kurd jî evan polîtikayê bêjin hem qirkirin hem asîmilasyon hevdira tê meşandin. Taybetmendî ev e. Li ciyekî qereqol çêkiriye li kêrekayî mekteb çêkiriye. Dil mektebê terbiye nebît dib qereqolê werî ew kirin. Bi darê zorê ve terbiye kirin. Ji ber wî jî qurbanî herî mezin li Kurdistan ew. Li Rojava gelê me heta salên dawî bênasname hatin diştin. Derjê ber de ji bûna ku dikaribe îdama xwe ya jiyanê bike bênasname hatin diştin. Bi hezaran gelê me wisa te ew kirin. Tune bûne yani ev insan wek insan hebûna tune bû. Derjî Kurd, Arab ber de wek insan olarak ji hemû maf hatû bêpar hatû îştin. El perçe de jî bi hema rêbazê polîtikayê li dijî gelê Kurd bi vê rêbazê hatiye karanîn hatiye meşandin ji ber bijin rojeta navîn de qurbanî herî mezin Kurd bûn. Hevan nû me dixwazim pirs bikim. Yani حتی آستکی وسا نرخاندن پیش کردن شیروه کیج پیش کرد از خوازم وی پرس بکم یعنی وکو پیاما داوی جی وکو پرس جی یعنی پرسا داوی جی لبرانبری پولیتیکای اسیمیلاسیونه tabii yani drojameyi irode tekuşine kidbinin yani taybet mesela bejin jibo şerri hebuni evi kitêmeşandin yani hem siyasî hem civakî hem de aliye askerî de yani hemû qadên civakê de tekoşînekî tê meşandin meriv yani li beramberî polîtikayê asîmilasyonê hişyariyekî tekoşînekî çawa gereke yani rast e berxwedanekî tê meşandin tekoşînekî heye mesela evekî yani ji bo ev tekoşîn bi naverok bibe gelek sazî û rêxistinên cudayê Kurd hatina avakirin ama bi rastî mesela li beramberî ew ê li beramberî asîmilasyona ku tê meşandin hişyarîkî bi tekoşînekî çawa gerek dike ez bêjim van aliyana meriv çawa dikare binirxîne Bir de çend xalê bingehîn û esasî hene civakek çi qas zimanê xwe pêş bixe zimanê xwe kar bîne ew qasî ew ê jiyana xwe dikaribe bi rêxistin û asla jiyana xwe pêş bixe mezintir bike ev yek e yek û zimanê xwe hinda kiribe ji zimanê xwe dûr ketibe zimanên cuda da dibin zimanê cuda da hatibе helandin û xwe bi zimanê cuda pênase bike bîne ziman ew qas dibin asîmilasyon da û dibin dagirkerî da dibîne ji bûna wî jî pêşxistina ziman li dijî polîtikaya asîmilasyonê jî girîng e yê duyemîn jî xwarêvebirina cewherî civakên ku ji rêveberiya cewherî bêpar hatine hiştin ew civak dibin dagirkerî da hatine hiştin û nikarin ji dagirkerî xelas bikin ji bo wî jî pêwîstî heye ku meriv ji xwe hem de rêxistinkirinê de hem ji rêveberiya cewherî de an ji rêveberiya xweserî de an ji xwarêvebirinê de teqez lazim meriv xwe bi rêxistin bike û xwe bide azadkirin yê din jî parastin e civakê ku bê parastin hatibin hiştin bi her cûra asîmilasyonê re vekirî dibînin parastina bêjin ya çekdarî dibe parastina zihnî dibe parastina civakî dibe ferq nakirin her cûra parastin pêwîstiya civaka me pê heye di her min de pêwîstî heye ku em hêza xwe ya parastinê ava bikin ku em dikaribin li her cûra êrişên hem hundir û hem derve xwe biparêzin hêza xwe ya parastinê di vê manayê de dikarin ew bikin yani di awayekî teng de me dikarin bêjin pêşxistina xwe ya çanda xwe çanda civakî çanda kurdîtî em çi qas pêş bixin ew xwasta em ê asîmilasyonê baş bixin wisa Kurd asîmilasyonê dikarin bêjin vekî encam dixwazim bêjim
کرد جی سال 1925 به قوم پلاوی دمی حتی روژه ما ایرو به گلک ریو ریبازن جدای اسیمیلاسیونی روبرو هاتنه اشتین خواستنه وره تونه کرن ناسنامه وان وره تونه کرن اوش درو کرد و حالی وره کرن لب درکتنا پگه که ببرخوادانا پگه که ایدی اف پولیتیکا واره حتی درخستن هبونا کرد میسوگر بو ایدی دم هاتیه که و هبونه گهاندنا ستاتویه که انجام تکوشینا ربراک و پگه که و شهیدان دان مشاندن هبونا کرد میسوگر کرد ایدی تو کس نکاره هبونا کرد انکار بکه هبونا کرد ندیت باوره و وقتی در روجات ناوین دام در مرحله شر جهان سیمین دام وقتی جبور روجات ناوین پولیتیکات ندیار کردن وقتی جبور روجات ناوین گاو ناوتن ایدی هر کس هبونا کردا هزا کردا یا بری خستن کری لبر چاواد گره دگره حسابه نیرین وان پولیتیکای وان جنادی با نکاره وره اف میسوگر کرنا گل کتب علاقه داره میسوگر کرنا حبونا گل کتب علاقه داره یعنی ایدی خبونا خواه هاتی بدت خستنه تشتی که مایه چیه ایدی وی حبونه بجن وی دستکفتین میسوگریه گواته کرن گهاندنا استا ستویه کیه دوی مایه دا سروکاتی ده پارزنامه خواه پنجمین دا جبونا دروشی عبدی چند ریز خیز کریه دولا جبونا میسوگر کرنه هبونا کرد دروش عدد بجه کی مرنج که و چواته براوره ایدی خمان نخواه کردیتی و جیان آزاد ام میسوگر بوی راستین ابدینه بوان هوا که جیده دیار کرن که هم جیان آزاد و هم جی کردیتی میسوگر بویه و لهبری وان پولیتیکاین اسیمیلاسیون قرکرنه پکی که بنداوک داوا کرن پیشیره ده برین و ویا پولیتیکای وان دولتا والا درخستی لنای معنی که وان دولتا داج وان پولیتیکای خو بردن مدرت کاپیتالیست حتی گو هبه اوی دایما جبونا گو چاندا کاپیتالیزم لسر چاندا جواکا لسر چاندا نتوین بندس آن سر چاندا هرمی خواجهی چاندا خوب سر بخه و تکوشینا خوب بده مشاندن جبور ویجی یا هری گنجاف پارادیگما ما نتوا دموکراتیک و همو چاندا همو گلان دنوا حدودا د پررنگیه د آزادیه کا پررنگیه دا آنا گل هف و برخستن کرن و هبونا وان میسوگه کرن هبانو من وقال خالين جرينك عن السرزمان تشتكو أملي زيدا بكن أز وكو قلتنا كده خوازن بينم السرزمان بالتيبات مثلا بيجن دمجارة الزمان لبوليتيكا كي تيبات لسر كرداتي فرس كرن أو شي براستي دجمن يعني زمان خواه چند خواه لسر قال كرد فرز دكي راس مثلا بيجن ايوكي هي يعني مثلا قال كرد زمان خواه زمانی خود یعنی راست مثلا تکوشینه که دم شاندن حتی دبیج بوی دوزه چک جراد که جان خوشی فدا که راستی جد مجارا زمان ده اوه که خطریه که پرمزن لسر جواکا کرد هیا جبوی وجی یعنی دوان آلیا در راستی گره که هشیاری بوینه که پر جدی دا آلیا جواکی ده هبه جبوی وجی مثلا بیجن دایکن باون مثلا بیجن زاروک خال گوری چند و زمانی کردی گره که مزن بکن یک او دوجی مجرد کستخوازم بال بکشینم سری چیه مثلا یعنی جواکا کرد همو گره که بکار بن چندی هفدو مثلا جواکا کرد ناف خودجی هاتیه پرچه کرن مثلا بیجن روژ آوای کردستانی با کره کردستانی روشلاتی کردستانی با شوری کردستانی مثلا گلک زاراوا و لهجین کردی هنه راستی دنابری وان ده اوه کی هی یعنی چوا مثلا هی ناسنامه کی زمان یعنی توی دناف کرداده در نکتیه پیش جبوی وجی مثلا دوی آلی ده راستی وکو کو ام یعنی چوا جبوی کو شتتو ناف سیستم دواره قبول کرن گلک جارا ilgiya kol beramberi zamanı İngilizce, ilgiya kol be ala kaderiya kol beramberi zamanı Türkiye peştike ve mesajı boy veji gerek yok Kürt emlehemberi çandu zamanı xwe yek perrengici
على قدر بالمسألة هنا زماني كردي هنا إيدي ببرب التنبوني ده دتشن يعني مثلا بيجن قوي زماني دملكي زماني كيفيرنجي يعني إيدي يعني مثلا زوب بيناي آخرتن نجيبوي ويجي بيجن من مجارنا مثلا بيجن زماني كالهورية زماني هورامية زماني سورانية جريك كرمان جيكشي بكار ببان همو بزان به سوراني جي همو زمانه یک کردی لهجه کردی بزانه به از ویژم دوان آریا دجی قصویه کی وکو جواکا کرد امجیان دکن گرک دوان آریا ده هشیار بوینه کی زانه بوینه کی پیش بکمه هوال نمان هون میوان خلقا میوه جاری بون مگلک خالی انگرینگ به هفدور نرخاندن هگر نرینه کی وی داوی هبه آخفتنه کی وی داوی هبه ام گدار بکن وکی بداوی گوتنا داوی استکارم بجه که حتی ام ربرتی آزاد نکن بله و پسیگه کرد چارەسەر نکن ڕێبەربەریە خۆیان جەوهەری ئاوا نکن ev êrişên dewletên qirker û dagirker her wê berdam bikin ji bo ew tekoşîna me hemû van encama bi destxist armanca me hemû van encama bi destxistine vê bîr û baweriyê ve hemiya hem ji we re spas dikim û hemû godervanan jî cara dubare silah dikin. Heval numan em ji bo we spas dikin berî gudarên hêja em vê carê jî gihîştin dawiya xeleka bernameya xwe ya heqîqetê heta carekî din bimîn xêr û xweşiyê de dem baş.